Check this. И pozdrav momci, zove se Kristromen i danas kako snijeme sample spred na server New City, tako da može započneme. Najprve da gi pozdravim admini i masteri sjede što si in-game, pa da započnem od admini Arch Gonzalez, Carlos Verdusko, Kazuo Yamachi, Miki Calderone, Chris Anderson, Cvijato Martinez, John Hover, Jason Calderone, Rodrigo Calderone i Darrell Kennedy, od Game Masteri Joseph Lamar, Carlos Verducci, Woody Clifford, Don Harvey, Marcelo Rodriguez, John Jefferson, Jameson Chess, Luke Bolton i Tony Connor. Da gi pišem i da snimam i da počnem s pomaganje igrači snimam poslije sve ovo video. Eto tako, znači momci, ovo video snimam večer okolo 10 časov, kje snimam nekole okolo 5-6 minuti, tako da utre najverovatno kje izleze vtor del od Q&A, pa može započnem s pomaganje na igrači. Dobro. Znači, ode mi do 60, malo zalagano, nema veze. Malo da lagano. No što je rao, to mi topni plus. Ne smijem. Znači, ne smijem da topam koli. Sredeno 6, odbijem topam kola. Ne smijem, prijedna igra. Znači, ne smijem da topam koli ili pozdravim ili veriti. Brick Shadow, Mike Howard, Nane Bromley, Joshua Lanello, Jack Mazzaranti, Pasquale Sprinto i Nathan Armstrong. Znači momci, snimao flashplay, tamo rekao da ka 60 plus lajka, ki ima facecam od videa, tako imate dole u deskripciji link, može pogledati dok usagate su facecam, ostavite like i komentar pišete. I ako ima 60 plus lajka i dosta komentari, kjer snijam su facecam. Pozdrav do Derek Master, momentalno odide AFK, znači ovo počehame, evo, se vrati Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Arch Gonzalez tapa, ovo je pozdrav do njega, a da vidimo što sada mogu, samo stavim boja. Okej. Ajde, momče, da počekamo da vidimo što sada. Kako da mora da slikamo gore. Jeba, kako da. Kako se pačiš na pođe. Jeba, praše, evo, brati. Evo, brati. Jeba, ne znam ja što pravimo. Kažem, ćemo tebe, ako da snimam poslije ovo video. Brat praše, brate ti što pravi Derek Master. Evo je pozdrav do Derek Master, Rodman Produktion, Tamandrije se. 128, ban 128, cheat i FFRson, da si slikame, iako ima video, no si imam tvoje video. Sredan od 122. 142, znači non-rapa 5 i 2, 7, a prisutno 7, non-rapa plus odbivanje rapa i FFRson. Ne. A prisutnost, dobro. Odbivanje rapa. 5 še. 5 non na rapa. 2 odbivanje.
Dobro, nema veze. Da mu namjestim je 7 HP. I me bareš sad što da vidim što sam. Oj. Kaj je ovo? La. Greška, ajde. Oj. Ajde da vidim što sam. Povedi. Haha. Snimam. Da, ogroman pozdrav do Alex Gonzalez, Jameson Chess i pozdrav do El Martinez, ogroman pozdrav do njega. Te i El Martinez. Ajde, nije napravljeno ovako. Ko je dojde tu pa nema vidio. Evo i Jameson Chess, pozdrav do njega. Dobro. Ne znam jetpack. Ne znam momci koliko je snimao video, čisto onaka kući fraps da snimam. Pogledam na kanal video dok nemam video, to jest rekao da kak je nema video, bili sam vtora smjena učilište i ne sam sloven koga da snimam, tako da, no, je na jedno vreme da snimam video. I kada snimam za Winter Blade ki bude mnogo jako. Luciram kola do tuga, evo nema se, dole. Znači nema kola. Ajde, ja nemam. Dobro, znaš. Get car 713. Dobro, sredano 60. Vidno igra pozdrav do Joseph Mitzhaelson. Joseph počnemo. Znači, ima neko posljedno. Znači, bara Almin Marcello, ki pojdem da vime što je problemat. A, pardon, ok. Ok. Малко ки ми лага Park 2. Икога снимам ми лага, икога не снимам лага. Но, на везите, боже, имам авто. Много коли има. Но няма везе. Неправилно паркиране или... Так. Айде, оставим на казна, аз ми си знам на казна съм потребили да помощ. Казна. Да, кая се яви. Да видим, поздрав и до Александър Джонсон, що моментално влезе на серверът. Поведявайки го форматирам лаптопът, бидейки пълно ми е с вируси, бидейки си много модове за GTA да правя. И читам някои коментари по някое видео. Дали има вътре гета, значи момци няма да има вътре гета, не планирам повече да пълнам лаптопът с глупости. Така да въеден има въдва, има доста е. И аз мислям така, но така ќе видя. Поздрав до Боян, до угла. Значи има някои проблеми, но еве сме назад, те молам. Значи, ефектив Александър Джонсон. Александър Йонсон, дома или съм за средено на поната му Йонсон Муреков. Къде дойде? Приятна игра. Александър Йонсон. И значи момци, може да е ovo видео кратко, но ќе се потрудам да снимам подолги клипчиња, т.е. ако сакате подолги клипчиња, оставете лайк, шер и субскрайб и коментар дали сакате.
И тоа било тоа до видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставете лайк, шер и субскрайб. И ние се гледаме во следното видео, момци, а тоа е утре со Q&A. Поздрав, момци!